Mu myaka irenga ijana ikibazo cy'ubutaka muri Afurika y'Epfo cyabaye indorerwamo y'akarengane gakomeye gashingiye ku mateka y'ubukoloni n'ivanguramoko. Itegeko rishya ryemerera leta kwambura ubutaka nta ngurane ryatumye impaka zongera gushyuha, rikurura impungenge ku isi hose by'umwihariko mu bayobozi bakomeye n'abashoramari. Muri iyi dokumenteri turasesengura imizi y'ikibazo tunareba ingaruka z'iri tegeko ku bukungu, ubutabera n'ubuzima bw'abaturage. Ese iyi ni intambwe ikwiriye y'ubutabera cyangwa ni icyemezo gishobora guhungabanya iki gihugu? Mu kiganiro giheruka, Elon Musk, se wa Elon Musk, yatangaje ko yateguye ikiganiro hagati y'umuhungu we na perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Ejo nijoro nahamagawe na PA wa Bwana Ramaphosa ambaza niba nshobora kuvugana na Bwana Ramaphosa. Yanangarije byinshi ariko yansabye niba nshobora gutegura ikiganiro gito hagati ya Ramaphosa na Elon. Naramwemereye ndabikora, hanyuma baravugana hashize iminota mike kuri telefone yanjye. Kandi ntekereza ko Elon yabwiye Ramaphosa ati turashaka kugufasha ariko ugomba kureka iyi ntambara ku bazungu muri Afurika y'Epfo. Yari afite impungenge ku mikorere ya Afurika y'Epfo uko bishoboka kose. Ibi byakurikiye amagambo ya Elon Musk ashinja leta ya Afurika y'Epfo ivangura rikorerwa abera, ndetse no gutangaza kwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wazahagarika inkunga irenga miliyoni 400 agenera icyo gihugu. Trump yavuze ko Afurika y'Epfo iri kwambura abantu ubutaka kandi ko hari amoko amwe n'amwe arimo gufatwa nabi nubwo nta bimenyetso yatanze. Ramaphosa yasubije ko nta butaka bwambuwe kandi ko leta igamije gutanga ubutabera mu bijyanye n'ubutaka. Elon Musk ni umwe mu bajyanama bari hafi ba perezida wa Amerika Donald Trump wari waburiye ko ashobora guhagarika inkunga yose igenewe Afurika y'Epfo kubera ibirego bivuga ko leta iri kwambura abantu ubutaka no gutwara n'abamoko amwe n'amwe y'abantu. Uyu munyemari ukomoka muri Afurika y'Epfo yagaragaje impungenge kuri X cyangwa yahoze ari Twitter, abazi impamvu Ramaphosa afite amategeko y'ivanguramoko mu bijyanye no gutanga ubutaka. Ibiro bya perezida Ramaphosa byatangaje ko muri icyo kiganiro na Elon Musk, perezida yibukije ko Afurika y'Epfo ifite indangagaciro zishingiye ku itegeko nshinga zirimo kubahiriza amategeko, ubutabera, ubunyangamugayo n'uburinganire. Mu kwezi gushize, perezida Ramaphosa yashyize umukono ku itegeko ryemerera leta kwambura abantu ubutaka nta ngurane mu bihe bimwe na bimwe. Kuva kera ubutaka bwakomeje kuba ikibazo gikomeye muri Afurika y'Epfo, aho nyuma y'imyaka 30 apartheid irangiye ubutaka bwinshi bwigenga bugifitwe n'abazungu. Hari impuruza ku mujinya w'Abanyafurika y'Epfo ku bijyanye n'ubutaka ushobora gututumba. Hagati aho leta ikomeje gusabwa kwihutisha ivugurura ry'ubutaka no gukemura akarengane kera katerwaga n'ivanguramoko. Mu gusubiza Trump bwa mbere, perezida Ramaphosa yavuze ko leta ye itigeze yangura umuntu uwo ari we wese ubutaka. Ku cyumweru Trump yanditse kuri social media, urubuga rwe rwa internet, ati zahagarika inkunga yose igenewe Afurika y'Epfo kugeza igihe iperereza kuri ibi bibazo rizaba rirangiye. Nyuma ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru, Trump yavuze ko abayobozi ba Afurika y'Epfo bari gukora ibintu bibi cyane, ibintu biteye ubwoba. Yagize ati ibyo birimo gukorwaho iperereza ubu, tuzafata umwanzuro kandi kugeza igihe tuzamenya ibyo Afurika y'Epfo iri gukora. Bari kwambura abantu ubutaka ndetse bishobora kuba bibi cyane kurusha ibyo. Itegeko rishya ryemerera leta kwambura abantu ubutaka nta ngurane gusa iyo bibaye ngombwa. Ikibazo cy'ubutaka muri Afurika y'Epfo kimaze imyaka irenga ijana. Mu 1913 ubutegetsi bw'abakoloni b'Abongereza bwashyizeho itegeko ryambuye ubwoko bw'abirabura uburenganzira bwo gutunga ubutaka. Itegeko rya Native Land Act ryatumye ubutaka bwinshi buguma mu maboko y'abazungu bake, ndetse ryashyizeho gahunda yo kwimura abirabura ku ngufu babajyana mu butayu n'ahandi hantu habi kugeza igihe apartheid yarangiriye imyaka 30 ishize. Ubukana bw'iyi gahunda yatumye urugamba rwo guhangana n'ubutegetsi bw'ivanguramoko rukomera. Mu 1994 Nelson Mandela yabaye perezida wa mbere watowe n'abaturage bose nyuma y'uko abirabura bahawe uburenganzira bwo gutora. Ariko mbere y'uko itegeko rishya ryemezwa, leta yashoboraga kugura ubutaka gusa hakurikijwe gahunda ya ugurisha ku bushake, ugura ku bushake. Ibintu bamwe bavuga ko byadindije ivugurura ry'ubutaka.
mu 2017 raporo ya leta yagaragaje ko 72% by'ubutaka bwari mu maboko y'abantu ku giti cyabo bwari ubw'abazungu, naho ibarura ryo mu 2022 byagaragaje ko abazungu ari 7.3% by'abaturage bose. Icyakora bamwe bagaragaje impungenge ko iri tegeko rishya rishobora kugira ingaruka mbi nk'izo muri Zimbabwe, aho kwambura abantu ubutaka byasenye ubukungu kandi bigatuma abashoramari bahunga.